meghalayapost.news. Da kabashim kia halor kajingyo lom jingtip kababnia lingba katulong kubor naki Bor Syntiat Shipai jangka 101 area Shillong. Uwei Briew belatip keteng kemu sarchihon rongpi na kasnong kiching rongpi takmoka karbi onglong district Assam la syakem no hakiti Shipai Syntiat kepada halor kikam le buitu ujungu ubala Riam le menle kemu Shipai Indian Army kani kejingyo kem madagasngi naki Bor Syntiat Shipai 101 area kade hadim kilayo lom jingtip kebabnia ba utei Briew ulaya serum seneng haki babon jaka hakiti kejaka Shipai bada karyam ru ya karyam hakador jong Shipai Indian Army la ongru boni Briew udan nikidur bat kidur ki kibakhiat ho lakum Shipai bat kentup ru ki kenja WPN ka suloi AK47 bat shibon ki tiar gitar ki bayedei bat kakam Shipai ha ke mobile phone ke jungu shushu ulo ongru hadim Ioh Kem daki Bor Syntiat Shipai ke 101 area kali IT no segi Bor Pulit ke Jela Meghalaya naga benta benang pelong ya ke jingtok ket ke bakham benia meghalayapost.news.